Ke nako ya bonga motho ga itshwana ga dikgang tsa BTV News re tla go ena ka tlhamalalo re tswa toropokgolo ga Gaborone a re simolle pele ka go lebelela ditlhogo. Makgotla babereki le puso ba palelana ka kganya dituelo tse dišwa tsa fan shaped. Lefatshe la Amerika le emisa ka nakwana koketso ya makgetho a dithoto go buisana le mahatshe a mangwe. Fa setlhopha sa Mochudi Center Chiefs se garasanya sa VTM go shahatsa ditoro tsa sone tsa go kgwetla bomampudi. Motho tsona ke ona ra banteng kala katšhane ke go na re tseng dikgang tse tshepiso sekolo o diranola ka puo ya diatla Edwin Mashakgomo o tla re tlela tsa metshameko a re tsene mo go tsone. Baeteledipele ba makgotla babereki le puso ga ba dumalane ka kgang ya go ka oketsa dituelo tsa badirelapuso. Makgotla babereki a eletsa gore puso e tsibogele go tsenya mo tirisong mogopolong o neng wa akanyeditswe wa fan shaped structure. A re utlwe Mpho ke Leboga ka pego. Kgang ya morututa ya fan shaped salary structure magareng ga puso le makgotla ba direla puso e santse e tsweletse ka baeteledipele ba makgotla ba tlhalosa fa ba batla gore puso e diragatse go tlhabolela bodirela puso. Go dira audit ya dilo tsa gagwe tse re dumelang gore o ka emisa ditshenyegelo go go tsone tse e leng gore jaanong re bona go sa tlhola go lekane gore re ka didimalela dikgang tse re sologetse gore mongwe o tla ikakantsha ga re sa tsweletse lentswe. Re tshwenngwa gape ke approach ya government ya recruitment and restructuring, front end loading approach ya gore jaanong di-structure tsotlhe tsa government di tla bo di nona ko godimo e le gore batho botlhe ba ba hirwang ko governmente go hirwa batho ba maemo a ko godimo mme e le gore jaanong ko tlase babereki ba tshwanetse go dira ditiro mme jaanong madi a mantsi a ya ko bathong ba ba ko godimo. Baeteledipele ka go farologana ba supile fa go tshwanetse gore go tlwe ka ditsela tse di maleba go dira tsotlhe tse di maleba go tokafatsa ditirelo tsa puso. Tautona Boko o buile gangwe le gape ke mo utlwa sentle leleme la gagwe le kotame a bua ka gore minimum ya 4,000 DD e swetse go iragala ke nne le telelo ebile a bua gore o bone mathata ga di-stadium tsa C e tshwanetse gore lo tsone go irwe sengwe go tlhatlhologa mo ke raya ke mo lona ga la mo ra re sone seo seo ga se tlhoke kana ano mo bua yalo a ba roma batho ba le ba kgolagano e kgologolo ya ga moshe e le gore yalo ke bone ba ka seka keng ba re tlisetsa diphetogo tse re di senka. Kapele employer DPSL, following our meeting with the minister, runs a joint statement. I think Lisbon, I get to Swerigakong, Sitting Meson. Sessinessa Supaware, it was not their intention as government to implement fan-shaped salary structure outside the process of collective bargaining. Baeteledipele ba makgotla babereki ba tlhalositse fa ba le malala a laotswe go baya monwana tumelano ya tiriso ya fan shaped salary structure ka le botlhokwa fela thata mo go tokafatseng matshelo a badirela puso. Mpho ke Leboge, Botswana Television, Gaborone. Lekana la Human Resource Development Council le supile ga le kgonne go kgobokanya madi a ka tshwarang 1 billion pula a lekgetho la thutontsho a puso e ikaelang go a dirisa go tokafatsa matshelo a banana ba sa berekeng. Se se sonogile kwa puisanong e neng e tshwerwe ke makgotla a babereki e le mono Gaborone a re utlwe ke letleletswe e simolola kae ka pego. Baeteledipele ba diphathi tsa sepolotiki tse di farologaneng ba itseanape ba itsholelo le baemedi ba makgotla a babereki ba ne ba thulanya ditlhogo go lebagana le kgangkgolo ya letlhoko la ditiro. Mo puisanong eo go itebagantswe le dikgwetlho di le mmalwa di akaretsa mo go tse dingwe go santsha maduo mo ditirong ga banana, dikitso tse di sa tsamaisane le mogama wa ditiro le kgwetlho ya kolotlase ya itsholelo. 1 billion pula go tlhalositswe fa a ka lwantsha letlhoko la ditiro. We are setting aside money for this purpose.
re tsile go dira go le gontsi mo go nonotsheng banana dikitso ka tiro ya diatla. Re setse re beile madi a go dira jalo. Madi ao a itebaganya le tsone dithuto tsa tiro ya diatla le go isa banana ba ba sa berekeng dikolong. Go na le madi a tshwarang 1 billion mo lekalaneng la HRDC. From the training levy. This mismatch is a reality. The excess of bontsi bo santse bo sa dumele gore banana ba rona ba ka tswa ba sa bone khiro e le ka ntlha ya dikitso tsa bone tse se tsamaisane le se se tlhokwang ke mohama wa tiro, mme seo ke nnete. Re tshwanetse ra ipotsa gore ke mohiri a sa batle batho bangwe ba ba batlang tiro. the employers ba sa batle ma form 2 ona ra. Mo dipuisanong go nne le dikgakololo ka fa go ka itebagangwang ka teng le kgwetlho ya mebereko. Ditiro tsa rona tse di leng teng tse dingwe segolobogolo tse di mo private sector bothata ke gore ga di thuse bone ba e leng babereki ka ditlamelo tse di harologaneng jaaka bo pension yana. Itshwanelo e nne le chance nyana ya go ka re hethela ditiro ka lebelo le re le batang. Re tlhoka itshwanelo e gore e ka be e gola at the rate of 7% in real terms gore be re ka bona ditiro. Jaanong ke namediwa ke gore mahoko a Tautona ne a bua malobanyana jaana a na re ngwaga o neo re sologele $5 billion in investment. Di-structure tsotlhe tsa governmente le jaaka go ntse go di-structure di ministerial di nona ko godimo ko e leng gore jaanong batho ba ba tlabong ba hirwa e tlabe le bone ba ba ko godimo ba e leng gore ebile ke bone ba ba turang go gaisa ba e leng gore ba ka bo ba ka thusa governmente go tsamaisa governmente ba le ko tlase. Mo go tse dingwe puso e supile e le mo lenaneong gape la go ngoka babeeletsi mo mohameng wa go hetla motlakase e le maiteko a mangwe a go thama mebereko. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television, Gaborone. Banana ba Lahatseleno ba re tlhoeditse go tla ka megopolo e ka ba thusang go tla ka ditharabollo tsa sennala-ruri tsa go lwantsha seemo sa letlhoko la ditiro mo lefatsheng leno. Modulasetilo wa kgaolo ya Bokone Bophirima Itumeleng Kelebetseng o ne a supa mo phuthegong ya kgotla kwa Semboyo Bosheng gore megopolo e tshwana le go ikoketsa dithuto le go ipulela dikgwebo e ka nna mang mo go itlhameleng ditiro le go hira ba bangwe. A rutle Mareta ka Isara ka pego. Semboyo ke motse o dikilometara di feta 100 go tswa Maung, mme o itshetetse sente fa gare ga metse ya Tsao le Kareng. Banne ba motse o ba itsege ka botho le kagiso. E ne ya re fa ba lekola re ke lebetseng a gwetha banana ba motse o go ithamela dikgwebo gore ba kgone go itshetsa botoka, mme a ba solofetsa gore ba ka atega mo dikgwebong ka bana le maitsholo a siameng. A le tsamelo ya apply le dikolo le itirele ka diata. Ha ngwaga o simologa bontsi ja batho ba talang go di ofising ba re ba batla madi a di uniform ba thusa ka madi a uniform ke banana. Goromento o tla thusa mme a the le wena o ithusa. Go na le kgang ya GBV ya kgogontsho ya bong ke yone mme kganye ba ga etswe ke kganye ile gore ya tile hela thata mo malatsi a gompieno ra paketse re hita yana pakela ke gompieno go ito pakela mme re kwa rona o mongwe ba ga etswe le ena o dirile tiro ya go nna hela yalo o bolaile mme a ba itsela botshelo go mo ga se go mo go siame. Banni ba motse o ba rola matshwenyego a bone mme ba gatelela le thoko la metsi le motakase. Re na le thoko la motakase mo motsi o segolo ja ofisi ya kgosi one ga gona le motakase mo mme sala ka di ofisi di dirwa le bedi di wa yariwa 2022 a lo ra ke go se gwata gwa tsengwa do tsa sekgwa mo tse di tsidiatsa kgosi wa la thelana ka September a o ditogela ntse dintsi a lo tseo. Ke sala ke bua le ba rona ba fiscal planning go to go se ga ditsela gore malo o supagale gore o tsamaga kae e ska re water utilities le yone be simula e ralela metsi ya batho ga e tsenya metsi ke kgatse di busetsa go morago mbula stilo. Ke na le talente ya diata ke a loga mme
mo Semboyo ga ke na didirisiwa tsa teng mme gape tse ke na le tsone tse ile tsame di thokana le motakase mme motakase nka ikopa manto a VDC ke ona a sena motakase same ke kopa gore ga le ka tsenyetsa batho ba VDC motakase gongwe le nna nka nna le tšhono ya go ikgaratela ka tse ke na le tsone. Khansele ya Bokone Bophirima e itamile go tshwaragana le maphata a puso ga mmogo le makalana a ikemetseng go tswa banni ba motse wa Sempoyo dithuso tse di maleba. Maretha Kaisara, BTV News, Sembo City. Tona ofisi ya Gatautona Moetemohasa o rotloeditse boeteledipele le morafe wa kgaolo ya Kweneng go tshwaragana go itebaganya le dikgang tsa ditlhabololo tsa lefatshe leno jaaka lenaneo la go dira ditogamaano tsa ditlhabololo la NDP 12 le simolola. Ha buisa boeteledipele jotlhe kwa kgaolong ya Kweneng kwa Molepolle ka la boraro, Mohasa o supile fa go sa tshwaragane ga bana le seabe botlhe go dia go dirwa ga ditlhabololo. A rutlwe Jessica Pilane. Therisano le setšhaba ka simolodiso ya lenaneo la ditlhabololo la dingwaga tse 5 la NDP 12 e tsweletse. Maikelelo magolo ke go rerisana le go tsaya megopolo mo setšhabeng ka ditlhabololo tsa lefatshe leno tse di ka dirwang ka fa tlase ga lenaneo le. Fa ba phuthego eno lefoko, Tona Mohasa o gateletse botlhokwa jwa go tshwaragana ga bana le seabe botlhe mo ditlhabololong tsotlhe gore lefatshe leno le gatele pele. Kopanang le direng thulaganyo ba gaetso ya gore le dire ditogamaano tsa gore isa kae lefatshe la lone mme le ga le dira thulaganyo ya go akanya gore dira ditogamaano le itse gore ditogamaano tse le ipotse gore le batla go bona Botswana le ga kae mo dingwageng tse ditao a se gakolo di se teng mo go rona le setšhaba gore this is the nation e re batlang gore re mold. How do you mold a nation? Re bopa setšhaba ra aga setšhaba ka mananeo a ra dira mananeo a ra ta kopanang ra rulaganya ra isa go pele ko ona ta dirang gore re itse gore ga kae go re yang teng. Puso e segile tema ya gore a re tswe mo lehumeng a re direng ditiro a re godiseng itsholelo mme re ka dira jang re ka dira ka go tshwaragana re ka dira ka go taka megopolo e mešwa. Boeteledipele jo amogela pego ya ga Tona Mohasa ka tsoopedi ba mo rurafaletsa fa ba tla tshwaragana ditlhabololo tsa metse ya bone le puso. Re tshwanetse re lebe dikgaolo tse e leng gore di saletse ko morago ga o lebelela ka tsela e leng gore yone national development plan e ntse e dirwa ka teng. Most of the priorities of government go ntse e le gore go neelwa madi di-project dikgaolo tse e leng gore di thabologile mme gongwe yaanong ke nako yaanong ya gore re lebelele dikgaolo tse e leng gore di amilwe ke lehuma. Dikgaolo tsotlhe tse di amegang mo Botswana re tshwanetse re ne ba tsaya karolo mo go itseng gore dithabololo tsa rona di ta jang ebile re ka di buelela ka tsela e ntseng jang. Go supile gore diwe re telelwa ke go di dira sentle kana go ithulaganya ka tsela e neng e tshwanetse mme ke tsaya gore se se botlhokwa se se siameng ke gone go thomamisa gore ga re ya ko pele re ithuta mo diphosong tseo. Leeto la ga Tona Mohasa le a tswelela mo dikgaolong tsa lefatshe leno mme thulaganyo ya go phutha megopolo mo setšhabeng e tla wela ka kgwedi ya Phalane monongwaga. Jessica Pilane, BTV News, Molepolole. Re tswela le dikgang tse wetho mme ga re tswelela boeteledipele jwa dikgaolo ka tshwaragano le marara dikgosi mmogo le bana le seabe ba bangwe ba kopilwe go tsaya karolo e bonalang mo go beeng ko pele ditlhabololo tse di tsamaisanang le se se mo moalong wa ditlhabololo tsa setšhaba wa NDP 12. Se se tlhalositswe maabane ke Tona Mofisi ya Gatautona Moetemohasa jaaka ne a buisa phuthego ya khansele ya toropo ya Lobatse tebang le dipuisano tsa go oketsa lenaneo la ditogamaano tsa ditlhabololo tsa setšhaba la Motshelakgabo ga mmogo le kgatelopele ya lenaneo le le tlang la ditlhabololo tsa la NDP 12. A re utlwa Mojadi Mokibelo.
dipuisano tsa go oketsa lenaneo la ditogamano tsa dithabolo tsa setšhaba la motshelakgabo ga mmogo le kgatelopele tebale le lenaneo le letala la ditogamano tsa dithabolo tsa setšhaba la NDP 12 di simolotswe mo toropo go le Gaborone mme di gatetse pele go ralala dikgaolo tsa lehatshe. Toropo ya Lobatse ya bo e le nngwe ya mahelo a ta simolola dipuisano tse. Ha bua le baeteledipele ba khansele ya toropo ya Lobatse ga mmogo le baeteledipele ba ba tswang ko dikgaolong tse di mabapi, tona ofisi ya Gatautona o kgwethile dikhansele dikgosi le bana le seabe ba bangwe go tsaya karolo e bonala mo go beng ko pele dikeletso tsa dithabololo tsa konokono tse di ka thabolla itsholelo ya banne mme di tsamaisana le lenaneo la ditogamano tsa dithabololo tsa setšhaba la NDP 12. Ke kopa gore re simololleng go lora, re simololleng go bona gore mo gompieno ga re sa tlhola re batla go bona bana ba rona ba tsena mo dikweleng, ba tsena dikwele ka tlase ga dithata. Re batla go bona bana ba rona ba dikweleng ba dirisa di-laptop. Re batla go bona bana ba rona thuto ya maranyane e ile ga godimo mo go bona. Jaaka dipuisano tse di simolotse, boeteledipele jo bo gateletse go ba kopile dithabololo tsa dikago le go thama ditiro ka ele konokono mo go hetolwe matshelo a banni ba bone. Jaanong ke re ga wa Gaborone jaana a kore akanyetse gore mo diplaneng tsa gago tsa NDP 12 le ka bona gore le ka tsenya infrastructure yang gore batho ba ba Lobatse gore ba kgone go bona ditsha. Jaaka re le ha re tsena mo ditlhabololong tse tsa lehatshe, ke tsaya ke re go tsile gore thusa gape gore re se ka ra itlhela e le gore ditlhabololo di kgobokane gologolo gongwe hela. A re lebeleleng thata ha bogosi bo ka beng bo tsenngwa teng mo dikomiting tse di ka beng di le teng tse di lebileng go tlhabolola. Ke tsaya gore go gontsi ha re patelesega gore gongwe re ka be re bonala mo dikomiting tseo. Ke bua ka food security. Ha re sa ijese monna ha a tshwana le nna tsa mahatseleng hale a sa itirisipe a sa tsenye dijo ko lapeng ga a lebegele mo. Re tla bjang re total planning commission re be re tla ka mo key priority areas. Mme ka le ga re mo dika zo go lona le sa di lebella thata batsadi ga re go transforma ikonomi. Lekalana le le eteletseng pele tiro e la National Planning Commission NPC le gakolotse boeteledipele go taka megopolo ya dithabololo e mešwa e thabologileng ya akaretsa bothe ebile ya araba matshwenyego a lebaneng setšhaba ka maikaelelo a go thabolola seemo sa itsholelo ya bone. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Lobatse. Moatlhodi wa kgotlatshekelo ya ditsheko o nkagetse puso itsile o laotse gore basupi ba puso ba bararo ba akaretsa sub inspector Veronica Molapo ba tle go itshupa mo lekgotleng go tla gore la bosupi mo mekwalong e ba supang gore mosekisi wa Samuel Mtselolwane o tsweletse ka go heretla basupi ba puso. Moatlhodi puso itsile o ntshitse taolo eo mosong ono jaaka mosekisi wa Selolwane yo lebisitswe molato wa go dirisa ngwana wa dingwaga tse di kwa tlase mo go tsa tlhakanelo dikobo a kopang gore kgotla ya ditsheko e mo letlelele go emela tsheko a le kwa ntle. A rutlwe o nkutlwile Thamage ka pego. Basupi ba ba puso ba akaretsa motlhotlhomisi wa kgang e mo go yone Samuel Selolwane a sekisediwang go dirisa ngwana dingwaga tse di go tlase botlhaso mo tsa tlhakanelo dikobo e leng sub inspector Veronica Molapo, Molusi Victor o mphemetse legweng, Billy Moses le Letitia Alec. Go bitswa ga basupi ba go sala morago mekwalo ya ba lephata la bosekisi le basupang fa go le makgetho a le mmalwa. Selolwane a ntse a sukura basupi ba puso ba ba kgatlhanong le ene. Moeledi wa ga Selolwane Dr. Obonye Jonas o ne a mo kopela tetla go letela tshekontla kgolegelo lekgetho la botlhano. O tlhalositse fa go le botlhokwa gore basupi bao ba tle fa pele ga lekgotla go tla go arabela mekwalo e ba ikanetseng ko mapodising e ba supang fa ba sukurwa ke Selolwane. A re se mosekisiwa a se dirileng ga se go sukura basupi ba puso mme o ne a buisana le mmago mosanyana yo o dirisitsweng mo tsa tlhakanelo dikobo ka a ne a mo kopa thuso go romelela monna we madi go ka rekela bana ba gagwe tse ba di tlhokang ka jaana a santse a le mo kgolegelong. A re seo ka sone ga supi kamano ya gagwe le basupi mme go maleba gore mmaagwe ngwana o ka kopa thuso mo go ene ka e le batho ba kileng ba dirisana mo botshelong.
mosekisi wa puso o supile fa ba se kgatlhanong le kopo ya ga mmoeledi wa ga Selolwane. Moatlhodi puso e tsile o ne a laela ba bosekisi go rulaganya go tla ka basupi bao gore go nne le tswelopele mo sekong e. O Nkutlwe Thamage, BTV News, High Court, Gaborone. mo go tsamagatsa sele tautoro wa America Donald Trump o boetse borago ka nakwana mogopolo wa gagwe wa go pega mahatshe a bapadisanang le la America lekgetho. Tautoro Trump o boletse ha tla segela ha thoko mogopolo o sebaka sa kgwedi tse tharo mme a simolole dipuisano le mahatshe ka bongwe ja one go buisana ka ga lekgetho leo. Le fa go ntse jalo mahatshe a tsentsweng o ditumalanong eo a tla duedisiwa lekgetho la 10%. Tautona wa America Trump o emisitse se mo letsatsing la maabane ka ntlha ya kgatelelo ya go tlhoka go itsetsepela ga mebaraka ya madi. Morago ha sena go tlhalosa seo diabetsa S&P 500 di ne tsa tlhatloga ka 9.5%. mme ka gore yalo ke be ke garela tse ke di tshwereng ke di neela jaanong Edwin Mashiakgomo ka tsa metshameko. re ya gape bokone bophirima borwa botlhaba le legare ja lefatshe leno mothetso tsheta tshiphuthulotse diphukaletse tshipailela madume go lona ka lerato motsatsing la labone kgwedi ya moranang ile le 10 ngwaga yo ile wa 2025 le botlhano re duma sorota ka tsa metshameko nna ke Edwin Mashiakgomo metswanetsare moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association wa Bile Tarik Babitseng a re barulagantse ithutontsho ya teseletso ya bokatisi ya KFC ya bomme ka maikelelo a go tokafatsa le go rotloetsa kgolo ya kgwele ya dinao mo lefatsheng leno. Babitseng o buile se kwa tshimolosong semmuso ya ithutontsho eo kwa Lekidi Football Center mono Gaborone pego ka go rata moeng. Babitseng o gateletse gore thutapuisano eo ya malatsi marataro ga e supe boineelo ja bakatisi fela mme supa gape maikaelelo a bone mo go ageng le go oketseng bokgoni jwa ngwana wa mosetsana mo kgweleng ya dinao go tswa kwa moding. You are not here by mistake. You are carefully selected because you ga le fano ka phoso go tlhophilwe go lebile ke monokeng e ntse le neela batshameki ba bomme ba kgwele ya dinao. Go le gongwe kwa ntle kwa go na le ngwana wa mosetsana yo na le toro ya go tshameka kgwele ya dinao mme lona lefano go fa toro ya gagwe botshelo re beile mo go lona go nosetsa talente ya bana. In those dusty pitches, schoolyards and forgotten corners lies the next shining star, the girl child with raw talent just waiting for someone to see her. Fa tswala gagwe mookamedi wa Botswana Football Association Mfolomfolo o tlhalositse bomosola jwa thutapuisano e a re ga e tle fela go fetola tsela e bakatisi ba bonang kgwele ya dinao ka teng mme gape tla ba fa kitso e kwa godingwana le bokgoni mo tirisong ya thuto ya go ruta kgwele ya dinao mo go bomme. We had ran a KFC license specifically for women. Re ne ra nna le thutapuisano ya KFC license mme re ne re biditse bomme fela mme gompieko re biditse botlhe re na le borre le bomme mme gape ke itumelela gore ke le bolelele gore re na le ditlhopha di le 105 le batshameki ba kgwele ya dinao ya bomme ba le 3457 teams for women football in 13 regions and also we have 3,457 players involved in women football. Modulasetilo wa komiti ya bomme ya setšhaba ke Mosenyi le ena a rotloetsa bakatisi go seke ba felelwa ke maatla mo loetong la bone lwa thuto. When I joined women's football in 2009, ne go nna le dikhosi tse dintsi tse ne batho ba bomme kana batho ba go tweng ke ba women's football ba ne ba training. Gompieno ga rena bape. And ke sologela gore re tla dirisa tshono e go godisa women's football. Re tla dirisa tshono e gore le ba batang go morago ga rona ba tsweledise
ha re leng teng. Confederation of Africa Football C license ya bomme ke lenaneo le le ikaeletseng go tlhomamisa le go tokafatsa maemo a bakatisi mo kontinenteng ya Afrika. Thuto puisano e simolotse motsheganong a 7 e tla wela a le 14. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. Mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership ya beke ene saletse ko morago ya 21 o ne motshamekelo kwa lebaleng la Gaborone United ka laboraro setlhopha sa Mochudi Center Chiefs se notile sa VTM FC ka dino tse 3-0 go ipaya mo maemong a botoka a go gwetla bomampudi a dotlwe tshepo ke himile. Ditlhopha tso pedi di simolotse motshameko o di itana ka noga yuto di batla nno ya Pula Madibogo ya re ka motsotso wa bolesebe le bofera bobedi motshameka pelo wa VTM FC Thabiso Boti a tshameka ka sebaka sa go nosa seo sa tsosa Magosi Maroko ba simolla go bolotsa ditlhaselo mme ya re ka motsotso wa 34 motshameka pelo wa Bonetefo Mofokeng a nosa ka tlhogo go itsa motshameko go boitapolosong Magosi ba eteletse pele ka 1-1 mo karolong ya bobedi bafana ba dijabane ba tla ba tsholetse lebelo la motshameko ba seng ka go lekalekanya dino fela ka go tlhoka lesego jana motshameka pelo wa bone Wilfred Ditwane a retelwa ke go nosa ka go betsa kota ya re karolo ya bobedi tsamaile metsotso le 27 Magosi ba kokotela sepikere sa bobedi ka thago ya ka go monyaki VTM ya ska iponatsa ba tswela ka go bolotsa ditlhaselo mme Ditwane a tshameka ka sebaka gape ya re go setse metsotso le merataro gore motshameko o ye bokhutlong Chiefs ya bona nno ya boraro ka loto la ga Pako ga o fose go ba motshameko gakala le VTM FC. We are happy to go to half time with 1-0. And the second half we came changed now. We played what we are as Center Chiefs and we played our system. And then it paid a lot. Re kgonne go thibela kgatelelo ya bone jaaka ba nnile le dibaka tsa go nosa. Mme ke itumela gore ile boitapolosong re teletse pele. Ya re tswa go boitapolosong ra tla re fetotse ka fa re tshamekang ka teng. Re laola motshameko mo gare ga lebala go leka go fenya motshameko. Mme ga re ungwela. The passes in between. It worked for us. I believe we could have converted a lot of goals more than what we converted. It wasn't easy for us. You know, when you are playing back-to-back games, you are fatigued and you know. Ne go se motlhofo mo go rona jaaka re tshameka metshameko ka go latelana. Mme letsapa le nna le ntse. Ke ka fa le ke ntseng ka teng. Re a tswelela jaaka re a go lebagana le Orapa United ka mafelo a bedi. We need to focus on our next game against Orapa at home. Mo maduong a mangwe Township Rollers se tshamekela maleka le fela setlhopha le Traffic. Joining Galaxy fenze Union Flamingo Santos ka dino tse 3-2 fa Extension Gunners e notile Morupolo Wanderers ka 1-1 Security Systems ya fenya Matebele ka 1-1 Gaborone United ya ikgapela dintlha tse 3 ba fenya Chadibe FC ka 1-1 Nico United le Orapa United ba tshameka maleka le fela setlhopha fa Soa Flamingos e padimotse BDF 11 ka no tse 4-2 Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Raithoma Raifetsa setlhopha sa Township Rollers se tshamekile maleka a lefela setlhopha le sa Traffic kwa lebaleng la Royal Area kwa Tokwe Mabane. Maduo a ne a folosa setlhopha sa Traffic kwa setlhoeng go se isa kwa maemong a boraro fa popa yone e ntse e eme mo go a bone a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Kasadi tshamekela mo Ntumpula Sane Kasadi bona kgwele bana tsa ba itimela sa ba se bona go tsamaya a re bona nkwapa kwa go ya go go Lwamba o tla dira Lwamba mo karolong ye kotsi Lwamba a ba sireletsa Papama Masiel moloto la hawala la rata Papama Chaka Mabole Mokesi. Very good match. I'm happy for my player, my team. Traffic is very good team too. I think that the water, they have more water here in fit. They influence negatively our. But today we play very good. We play very good our football, and we have many chances to score. But we take the decision individual, not collective, when we arrive in box. Draw is a fair result. First half, the conditions didn't allow us to play our usual passing game. We struggled in the first half because of the conditions, especially the side we were attacking. Then second half, we attacked the other side and we become much better in attack. And we could have sneaked 1 or 2 goals, but
today I must say we have played a very improved Township Rollers. From what I had planned, this was their best performance I have seen them playing this season. Mothetso a re se go loleto le maroka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bongwe re di be khutlo gonne fa tshile bogejalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranola jalo ka puo ya diatla tse mashakgomo se tswathobeng le phepa one ra banthenkela ka tshane o malalala o tse go tago garela jalo tsa tsetsila la bonetsa Botswana Connect ga kologelwa sa mosima se bonwa tšeo thata tlholantso bereka ka bonatla bonokopila le botswerere modimotšong. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana,